Ada guna pedang jong pi ba yama ada jong kru jong bulai pedang jong lockdown terakti. Apa baro alai baro. Anyo yu train mau bulai kru yang yu ada pedang jong kejiya lenti ke jongi begini kendo ini ke lockdown lalu ke jong kru ba ke bakrau da shisha. Kau ini ke jong kru ke ma ni kendo ba ke lockdown ke dai ke ni. Oh dan sibun ma. Dai ke ni pat. Dan na pedang jongi wadan ni wala nang he ka size. Jokamet pitip jenuh keren ru. Nagdadon na pedang jongki pat kibayo ka jingker ku banne be kadjo. Lockdown sa lockdown ru hakite. Kadjo ka size mundan bala tungki. Dan na pedang jongki pat kibangalai ih langam ingin keren. Aga ba kani ka lockdown kala pelong ki ban miksa. Dai. Nama boleh kila le exercise. Salia ayo at ke po kum pastor. Le exercise. Ada ke jikir ku. Kani rukum jo. Hagani ko por mementa. Tingi le ngenya ali le exercise lo jong. Dagani ka ktin ke jong blay. Ai ba ka ktin jong blay kan keren singa ba sepi ngani ko por. Bada kani kono paiski ke mementa. Shua jong kata tunginya leilang sutrai ka jing tuai. Kokpa. Mamiu ba ai ka jing ai. Ba ai mensiu ba khoi rukum jo. Kom tangi tuai ni ka por ke ba mame min pendap. Zingilang baru dalam mensiu ba khoi jeme. Menyalam ye ka jing perkat ye ka jing mut jongi. Namar mi ong tu pentemai no ye ka jing mut jing perkat jongpi. Kenapa pinyo tip ke ka mon ka jong blay ka ba ba ka pinsubha eme. Ko kenrat me ngi tip syai. Wala ngi kwa me ngindon ye kata ka jing perkat ka jing mut ka jong ukris jisuhangi. Ngidan kam ye bangin pendap ye de ka ktien ka jong meken. Kenrat be pendap ngi ne ka por. Banyak du musim buku jome atrai ngaru kumjo abang ye sam ni ka ktien jome. Ai bakan ka ktien jome ablekan keren ing ko trai syangi. Kumba able bit kala keren ki por ke memenchua kumtakan keren ru ha ki kisi ke bementar kumjo. Ha ka kertang jong chisungi dwai. Amen. Ka ki nong lam jong kabalang ki jong pi ha ka ni ka jaka klasim ini ka rai ya ka bukan pelet jimot ya ka ban study na ka siti ka jong u Jacob ni ya pule na ka we ka kitab jong ka tasum batmai na ka we pat mentang la poi ken siya ka ni ka kitab jong Jacob ngasungu si ka de ba ka program komite ka la ibet ngay ka bangan sim ini ka benta ya ka bangan yasam ya ka ni ka jingkai Nagani kasiti Jacob kan long sisien si benai kata kalong man katayo kabaar man katayo baar. Kendiat asya ya kabangan cuai ipelyak jing perkat habidai bat kane ka siti ka jong Jacob ka siti jong Jacob. Wala pi pule ka kan pelong ya pi banum song sup mensiam. Wala daily ba pim da kawatan ya ka pinjan show blay marsin sedang pule marsin kwa klep no. Namar boleh, namar kasiti jong Jacob long baka keren bet syapersya ki jinglong jingman jong atong pi. Ngan sabatay ba ya katakat ba ng jam sa perang ya kani kasiti. Hendrai shwa jong kata o Martin Luther pa jong reformation, nene the father of reformation. Ukot wai kerteng kumno karpat se Philip no ini ki LED light. Ukot kerteng kumno ikani ka kitab kata ka jimpuli ka jung ini kitab mula khot kerteng ini kitab The Book of Straw. An epistle of straw, an strawy epistle. Kabamot ka siti nene ka kitab pelangyap. Kadang-kadang boleh uang kitab pelangyap. Namar ka jimpuli ka jung ha baning tong usyam bakan ni ka siti ka jung Jacob ing bakaya persya par ka jing tho jung upol. Upol wang tang na ka jinget pilayo ya ka jing penem. Kat ba Jacob wang kajinget klem kajinglek kalong kumakumno. Kabayap. Hendrai watla ukot ya da kani kekertan ya kani ya kani kasiti. Hendrai upudiang pat bakane kasiti kadai bendon haka tup kanan jong ka testament ka batmai lene pan pediang gen bakadai bela persat mensim dau belai. Uklem kentat pat ya kata. Orang iklan lingkot, ya kan ke kitab, ke keran sepang jong ke kan ke kitab
Jong Jacob. Lagi keren lingkot sepang jong kene ke keren sepang jong kene ke mat. Kata kalong belong be mature. Balong diberi kebersan. San ha ke jinglong jing em. Kata itu kot. Kepala tho the Warren Westby. Warren Westby de wena kita ki banga ju shemba bidai bat kaji pengkrek jingkai nam taban ajingkai. Kani rap sikadai kalong sempul ba kata kot. Kalau kau mafi pulih kikat kelong pun bana dapi pulih ketika kot. Kan nyerap si kedai let's say pilak order kata internet pilak yo. Nang ta asya ya jerong. Ka shithing juga perkara sepang juga yang obedient to God in the real world. Ka jingkong uyu blay ha ka pertai ka basisya. Ka pertai ka mangiem ni menta, ka mungin kong uyu blay. Kata dia kau keren, lingkot lagi batai yang kena city jamu. Cakap kata kamu lagi keren ni pulih kena city, kamu kena city kan keren bed saya kajing keli pilak kamu ni amik ni, pilak kamu ni amik ni, pilak kamu ni amik katai, pilak kamu ni amik ni kau way. Tak ada apa pulih kena city berbor, lada jab ni pulih ia kala kapor bagi sutulat mesin pasyu pun pulih ru. Apa suklat musim dah itu nyapai rupiang. Apa telat musim kadang penduk musim asya rekin mau ada ketin jung belai pat. Mentah ke no pai skiing ini pelat jumut betang ni kan ke benta kepala pulih dari elder habuk meneh. Nak cukup kelong ke ningkong ke kat ke ba ningkong ini pulih betang ni kita kentin. Ngan batai ke wai ke kentin ke batok hang tai. Tenginya pulih lang syua ya kita jing thok jung ke kat benkong. Wai are lie. U Jacob, u Syakri u Blay, but u Jesus Christ u bau try. Sya kita ki kat arjat kiban ha kata ka jing penwirno u pa ku Blay. Tengene jam seperang ningkong syua u Jacob. U Jacob. Kani karkom tho ya ka kerteng na khamat du aba tho siti ki por ba min syua, kani ka rukom ka bagi jupun melim. Kau mana kipor mencua bagi tok siti, kita tok je kerteng jong nong tok ya ke siti. Mangi abang tok siti mentangi tok penuh ya kerteng lajong. Sya try do, nah, sya try do. Nyem ju tok dah kau tok syua ningkong ya ke kerteng lajong. Hari kipor kita mencua, kam tam ya ke por jong ke testament kau themai, abang tok siti, kipendan kam syua dah ke kerteng jong nong tok. Nang ta, ke kerteng Jong Jacob, kadai ke kerteng ke balang tak ba, ke balang kelum ba, kalam koman ba kerteng Jacob. Langkum ba ai kerteng ki para bangit jengi ani apa ke balang bakrau. Kuak bakrau ba kumno. Kap keliam. Bakrau iu pi kuak. Dan ani sibun ki bakrau. Di kalam kum ta kerteng Jacob, kalang koman ba, kalang kelum ba, lani kalang pat ba itu para mensua. Tang ha ke testament ke batemai. Yin syam hadu sangat belajar kerteng ni bela ai kerteng dengan dah kan kerteng Jacob. Ai nuksa kumu Jacob ukun jong Alpayas. U Jacob ukun jong Sebedi. U Jacob upara jong Juda. U Jacob ubarit. U Jacob upara jong Jisu. Te ka jingkeli ke bami hang ni kalong. Ka jingkeli bami hang ni kalong. U Jacob bakumno ubathok ya kan ke siti. Namar kipun nama kerteng. Tu Jacob iu ni bathok nama kaklam cim la batai hang tu. Pita ka tu kelain ke ban ningkong ko Jacob Syakri jong Blay kami tu Jacob upara jong Jisu, Jacob ukun jong Alpayas tu mana bathok. Mana bathok. Dekat kum ka jing batai. Pateng jong ki Kristen, nani ka Christian tradition. Kaong kum ni. Kaong ba unang thok ia ka ni ka siti, ude wei. U Jacob upara jong no. Upara jong Jesus Christ. Kiba Kristen ya kene, nene kinong Kristen ya kene. Hilaw ni i, hakati ka screen. Kinong Kristen kene kidai way, u origin, u Eusebius, u Cyril jong Jerusalem, u Athanasius, u Augustine matiway. Kidai ki kerteng ni bapaw hang tay, kidai ki kerteng jong ki kapaw balang, jong ki spaksnem kaban do baar, ado ka spaksnem kaban rio. Kini ki pediang lut plan barokot ba bathok ya kene ka siti ni mano. U Jacob upara jong u Jesus. Kum ta ngarung apun kot. Lani ngasuyahap jimut bat kini. Banong ba
Batok ini ke siti deh Jacob upara jong Yesus